Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli na video na ovom kanalu. Kao što vidite, danas imamo pitanja i odgovori sa Dominikom. Imam tu sva pitanja. Koji ti je najbolji youtuber i zašto? Eto, Muđa, Dex, Rock, Janko, zato što oni imaju milion. Eto. Možda ima još neko milion, ne znam, pišite mi dole u komentarima. Pokaži svoj tim u FIFA 20, hoćeš li je snimati? Snimat ću naravno FIFA 20, sad da vam pokažem moj tim. Čekaj, dam kameru. Evo vidite, to je taj tim. Evo ga. 3 ikone ima, 3! Evo je mene. Koji ti je najbolji igrač? Najbolji igrač mi je Luka Modrić. Koji ćeš snimati serijal za 100 suba? Za 100 suba ne znam šta ću, vidjet ću, pišite mi dole u komentarima šta vi predlažete. Koliko imaš dresova i odaberi 3. Higuain, Perišić i Luka Modrić. Koji ti je najbolji tim na svijetu? Najbolji tim na svijetu mi je Real Madrid. Koji ti je najbolji igrač i golman na svijetu? Luka Modrić i Danijel Subašić. Kako ti se sviđa ova online nastava? Ova online nastava mi se jako sviđa. Sad ovako kako je korona. Čuvajte se za koronavirusa. Pazite se dobro. Pa na zadnjem pitanju je to još. Ću vam još govoriti. Koji ti je najbolji film što si gledao? James Bond, Johnny English i Brzi žestoki. Hoćeš li raditi room tour? Ne znam da ću raditi room tour. Ne znam. Moram imati jako dobru kameru za to. Možda i hoću. Možda budem i radio. Vi mi predložite, možda neću, možda hoću. Šta misliš kad će prestati korona? Imaš neku poruku kako da se prestane širiti? Pa imam jednu poruku, sad ću da vam odgovorim. Pa neka barem prestane do 1.6. Kako ne prestane, nažalost nema mora, onda nemam ništa. Onda nema ništa za... Onda ne mogu nigdje ići na more. A Kinezi su takvi kakvi hoću biti. Znači, koji dobar rating imam, evo. 184 mi je rating. Iz FIFA 20. Like. Pa ne znam da će moći valjda do 1.6. Ja se nadam da će prestati korona. Čuvajte se za korone i sve. Eto. Znači, to je to. I ako bude slučajno prestalo, onda mogu ići na more. Ako ne, nema mora onda. Eto. Sad ću da vam pokažem još nešto na kraju klipa. Znači, evo ovaj joystick prije što sam ga koristio, evo taj mi se pokvario, ali radi dalje, radi, nije se skroz se pokvario. Ovaj tu R2 mi se pokvario, neće da mi radi LT. Ja sam na neki takav joystick navikao, ali ako imate neki novi joystick, onda će vam sve raditi. Evo, to je ovaj. To je taj joystick. Znači ovdje radi tu, LT radi, morate ga prvo uključiti, znači taj je bežični, puni se, ja ga ovdje punim tu blizu monitora, naravno uskoro kupujem i novi monitor, možda budem radio neki live sa njim, sa tim novim monitorom i to je to.
I nadam se, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa, koje ste stavite jedan veliki like, te naravno bacite subscribe na moj kanal, dajte mi jedno 75 subscribera, znači, vidimo se, mislim, sutra u novom klipu imate veliki pozdrav od mene, znači ovdje ćete mi se subscribe-at, tu, ovdje pogledat, ovdje tu 2 videa, i to je to, mi se vidimo sutra u novom klipu, imate veliki pozdrav od mene, ajte mi, čao!